Adafo adesua mre na musomfo abena kwachewa mesan di bremu yi. Na ene yesua ade kakra bi afa kwan e befa so abo ye fie ho ban. Aha eye Pack TV, the pride of Africa. Enti jibre na menchiro ekwan ya befa so abo wo fie ho ban. De di kan abre bia resa wato wo punum mpomam o garage mu we bre bia wo pie akwa abontene. Afa hwese wo kanea wo bedroom, o sitting room, o kitchen, o bathroom. Ana ufie no abonten so. Sa wo garage, sa wo garden, ana wadua flowers bi wo ufie ho a. Hwese abrebia wo bedodom se de be ya bo bi nkohyem ema ombeka obi wo fie ho. Afei enwoma bi a eho hia te se wo document, o files. Hwese wo de beto ba bi ye se de be ya nsuo bi nkongu so ana abofra bi mfa nkodi agro ema wani emfetire wo. Ana abomodia se obenya security alarm system. Ebi te se smoke detector se de be ya bibisi wo fie a obetumi ntem na waso ano die twato okra hwese wo mo onu omo wo mpatamu no ana onu omo wo fie no ubenya mienu ana miensa bi number se de be ya bibisi a ubetumi anu omadi enkita ho ntentem so se dem di kakai no aha eye Pack TV, the pride of Africa. Follow your all social media platforms. Pack TV GH. Hi, do you need a hug? I'll bring you Pack TV. Evangelist Lord Kenya. Keep it locked. Hello, your friend in Lord Kenya. Oh, she Pack TV. Keep it locked. One nation, oh, with a common destiny. Pack TV, the pride of Africa. We are the pride of Africa. We give you all that you need. Pack TV, ya bema mwadisya. Amam branding ya kika home. Elfutu samni. We are one people with one voice, with one history. Pack TV, Bema Modisyan, and Bakasia Bonnie, Amamira. Pack TV, Bema Modisyan. Pack TV, the pride of Africa.